Kurerikana mutugo wa andu kurima irio irakurio na ndawa hugururu-ini na icigirira-ini cia maai ni kuraiga miturire ya gicunji kia 80 hari 100 kia aikari kaunti-ini ya Kiambu aria mehokaga maai ma njui hatikaini. Ni kumana na honge citiganite cia guthaitira maai itongoretio ni Kambuni ya maai ya Kiambu nyitaniri na thirikari ya Kiambu ciambikite mubango wa guthima icigirira cia maai hamwe na guthomithia muingi bata wa guthaitira njui na kuhanda miti iria yagiriire njui-ini. Na tunajua kwamba hizi mboga wakati tunazipanda mtoni huwa saa zingine tunaweka fertilizers, tunaweka herbicides ambazo ukinyunyizia the excess goes to the river. Na ikiingia mtoni, hiyo mto lazima maji yake itakuwa quality, sio ile ambayo inaweza kutumika na binadamu, inadhuru binadamu akitumia. A lot of diseases associated with water siko huku chini. We don't know. We have not had a research on cancer, but it is also being mentioned. We could be getting a lot of chemicals from our water bodies. Ni mubango unyitetwo mbaru ni aikari guku minista wa maai na maria maturigicĩirie kaunti-ini no David Kuria akiuga no muhaka njui igitirwo niguo gwithemana na thina wa wagi wa maai ta uria uragumeire bururi meri minini mihituku. Iturenda kugitira maai maya. Iturenda kurora maai ma matikora ringi. Iturenda gukorwo tukimuthomithia na tugithomithia nigetha tumenye maai maria Ngai atuheire tukumagitira atia. Gwa kahinda kanene ukirarorire guku bururi witu turarumaga kana tukarima ona thaici turimite kinya tukarima njui nikio maĩ mathirite. Makiaria hindi ya mihang'o inoro-ini rwa Kameme, wathani wa matura ni uritie thirikari kuhuthira mbeu njithi guthaitira miti iria irahandwo handu-ini ha kuhandaga na kumitiganiria. Tukipanda miti pale, we have our boys, we have our youth, and we want to create jobs. Wape kazi wa scout za hizo miti so that we can survive. Tunapanda tu tuacha maybe zinangolewa. Wanastahili kupanda zile vitu ambazo ni friendly kwa environment na zile ambazo hazitaharibu mazingira na maji, kwa sababu ukipanda babu, hiyo babu ni without harvest, sio ati ni Water Resource Authority watakuja ku harvest, ni yako. Rita na ringi kuri muingi ni gukinyia muthia urimi icigirira-ini cia maai iria ngananie oro undu umwe na kunyitanira na thirikari hamwe na honge ciothe guthaitira njui. Pahali karibu na mto hatutakuwa tukipata maduma ama mahindi kwa sababu maji inaisha mtoni, tutapata miti ndio maji irudi venye ilikuwa kitambo. Kila mtu tuweze kupima mito yetu yote katika kaunti hii yetu ya Kiambu na tuweze kuondoa miti yote yenye iko katika karibu na maji, rasilimali yetu ya maji. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Wanjiko.